Ngiyalibingelela bathandekayo lonke kundawana zonke elikuzo. Sithamela sibonge inkosi esihlanganisa kulesi sifundo sesine kuleli ikota. Ongiyokhuluma lani umfundisi uJim Mlilo. Inxusa engilayo bana baziveze. Salibonani bathandekayo ngegama elihle lenkosi uJesu. Siyathaba ukuhlangana njalo kulesi sifundo olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Ngithanda ukulibingelela lonke indawana ngendawo. Mina engikhulumayo ngumsisi Boneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke igama lenkosi ethu Jesu Kristu, elami igama nguJack Thulani Moyo. Ngizalinxusa ukuthi sibe lomthandazo before siqala isifundo sethu. Sikhulekele. Baba sezulwini siyakubonga njalo ukuthi usiphe elinye ithuba lokuthi sizoxoxisana ngesifundo siphe sona. Sicela umoya wakho engcwele asithungamele lapha masathi sixoxe ukuthi sibala laba bonke abazabe belalele lababukelayo ukuze laba befunde okunye ngoJesu. Sibe sesilungiselela ukuza kwakho kwesibili ngoJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlangana kulesi sifundo saleli ikota, isifundo sesine kuleli ikota. Esilesihloko esithi sona izizwe isigaba sokuqala. Uthi ukuthi kuzaba lesigaba sesibili. Olamhlanje sikhangela isigaba sokuqala. Isihloko esimnandi kakhulu lesi. Izizwe. Siza kubona ubana kulesi sifundo kuyini okumele sikuthole. Njengoba uNkulunkulu alayo ngezizwe. Njengoba uNkulunkulu alayo ngempilo zethu sonke. Ngizakunxusa bana sihle siqale ngokufunda uDaniel 7 ivesi lika 14. Verse 14. Yaphiwa amandla lobukhosi lamandla okubusa. Bonke abantu lezizwe zonke labantu bendimi zonke bamkhonza. Ubukhosi bakhe ibukhosi obungapheliyo obungayikwedlula, lombuso wakhe kawusoze uchithwe. Siyabonga yaphiwa amandla. Ngubani okukhulunywa ngaye la kuleli ivesi? Njalo sifumana themba bani kuleli ivesi ikakhulu emibusweni yalapha emhlabeni? Siyabonga mfundisi. Ungafunda ivesi elandulela leli lifundwe umna wami lapha. Yes. Ithi uDaniel wabona embonweni onjengendodana yomuntu. So nxa sesifika kule ivesi uthi wambone siza phambi kukaNkulunkulu wasesamukeliswa amandla lodumo lombuso. So umbono lo ukhuluma ngoJesu. NguJesu lo esimbona esamukeliswa umbuso. Engikuthanda kakhulu ukuthi kuthe umbuso wakhe uyaba ngumbuso ongadluliyo. Kusitsho ukuthi imbuso esiphakathi kwayo esiyibonayo imbuso edlulayo ilesikhathi sokubusa. Kodwa uJesu umbuso lo awuphetheyo umbaza kuza ukuthi awusekele ungumbuso ozaba khona phakade lonke. Yes. So ithemba esilitholayo ukuthi mfundisi imbuso yemhlaba ilobuhlungu, ilochuku, ilegazi, ilama injustices, ilezimpi. So kusinika ithemba lokuthi lanxa singahlukuluzeka namuhla sibone kungahambi kulenswelo economy azivuki, kodwa silethemba lombuso ozayo esithenjisiweyo. Yes. Oyakumi phakade. Siyabonga kakhulu. Ungakhona ufuna ukutsho kunye ngaleli vesi ngale mbuso? Ngibona ngani hayi usekuthintile incwadi kaGenesis iveza ukuqala kwesono. Aniseke sakunanzelela lokho. Iveza ububi bonke asebugcwele emhlabeni wonke. Sifumana themba bani encwadini yesambulo? Ngoba kuleli kota singani siyaqhathanisa kakhulu uGenesis simthinte lo bani losambulo. Ngapha sifumana ukuqala kwesono kanti silethemba bani encwadini kaSambulo? Siyabonga mfundisi. Esikuthola ukuthi uSambulo uyasivezela ukuthi lokho esikubone kuGenesis ukungena kwesono, ubuhlungu kanye lezimfa. uSambulo abesekuveza ukuthi kuzafika lapho okuphetha khona lapho uNkulunkulu
aza kwesula izinyembezi lapho uNkulunkulu aza kuthi khona bheka ngidala konke kube kutsha nxa ukhangela ibhuku likaSambulo. So liyasinika ithemba ukuthi zonke lezi zinto ziyafika lapho esinjani ezima khona nxa sekubuye umbuso kaJesu, Jerusalem elitsha, abangcwele sebesindisiwe. So ngeyindlela sithi thina uSambulo uyimpendulo yohlupho lukaGenesis. Yes. Okay. Uyasivezela ukuthi kuyini uThixo aza kukwenza ngenxa yohlupho olwangena kuGenesis. Okay. Sesithinte uGenesis sathinta uSambulo. Kule ncwadi enye esithathe mfisa sike siyithinte. Nxa ngikhangela uDaniel ngimqathanise lo Sambulo, kuyini okumqoka okumunyethwe incwadi zolezo zibili ekaDaniel lencwadi kaSambulo na? uDaniel loSambulo baveza into eyinye ngembuso yemhlaba. Ukuthi umbuso lowo umhlaba lowo rather ngokaNkulunkulu. Kodwa sibona amabhuku lawa ilizwi kaNkulunkulu sivezela ukuthi ngokungena kwesono sibona uSathane wahle waphiwa idominion, waphiwa ukubusa umhlaba lowo ngokuthi uAdam avume ukungalaleli uNkulunkulu. So uSathane usebenzisa amakhosi omhlaba ukubusa umhlaba lo. Kodwa amabhuku la amabili uSambulo lo Revelation basinika ukuthi kungaze kuqhubeke kunjalo kodwa uNkulunkulu uzabuyela njengo rightful owner awuthatha umbuso womhlaba lo asekela umbuso omuhle. Ngiyabona mfundisi ukuthi amakhosi omhlaba amadoda ke abamakhulu athungamela izimpi kwamangalisa oHitler omsolini ama-European Union indlela yokubusa umhlaba lokuzama ukuthi umhlaba uhlaliseke uhlale uzinze. Kodwa esikubona ukuthi umbuso ngombuso uyehlule ukuthi umhlaba uhlaliseke ngesizathu sokuthi umhlaba uhlamukile kwasekuqaleni. Kodwa ithembe silalo ukuthi uSambulo loDaniel basinika ukuthi isiphetho sezinto ukuthi uNkulunkulu umnikazi womhlaba uza kuzasekela umhlaba kutsha awubuse ngokulunga. Afakwa kumbuso. Okay. Now ufuna sihleni siye phambili masinyane sike sikhangele uGenesis chapter 10. Genesis chapter 10 ivesi nje lokuqala siyafika evesini lesithathu. Genesis chapter 10. Chapter 10 verse 1 ithi yona lo ngumlando kaShemu lo Hamu lo Jafethi amadodana kaNoah okwathi bona ngokwabo baba lamadodana ngemva kwesikhukhula. Amadodana kaJafethi nanka uGomeri, uMagogi, uMadayi lo Javani, uThubhali, uMesheki lo Tirasi. Amadodana kaGomeri nanka uAshkenazi, uRiphathi lo Thogama. Amadodana kaJavani nguElisha, uThashishi, uKhithimu lo Rodanimu. Ngizafuna weqe njalo uye evesini lika 11 lika 12. Verse 11. Esuka kulelo lizwe waya eAsyria lapho akha khona iNinive, leRehobhothi, leIri, leKhala, leReseni ephakathi kweNinive leKhala, yilo idolobho elikhulukazi. Singakaxoxi kabanzi ngamavesi la ngifuna bona sibe lalo mcabango osivezela ukuthi uNkulunkulu wakha ekhaya lomuntu. Elokuqala kwakuyini iEden. Angithi injongo kaNkulunkulu yayikubana njengomdali labantu bahlale bexhumile kubani kuye. Sifunda ubana isono kulabo bantu senzani phakathi kwalokhu kuxhuma komdali lobani lo muntu. Kuyini esikufumana kusenzakala lapha? uNkulunkulu ufuna abantu bakhe bahlale bexhumene. Kodwa isono safika senzani phakathi kwaNkulunkulu lo muntu? Isono sehlukanisa umuntu loNkulunkulu. Okay. Ngokungena kwesono umuntu kwakungasela ndlela yokuthi akhulumisane loNkulunkulu ubuso ngobuso njengokutsho kuka Genesis chapter 3 ngale. So isono sesingenile umuntu wayeseqala ukubalekela obani uNkulunkulu. So yikho sesithola ke ukuthi uNkulunkulu
wasemkhipha umuntu ensimini le ye-Eden okwakungumuzi wakhe wokuqala ngoba kwakukhona isihlahla sani sokuphila laphana but umuntu wayesonakele okokuthi kwasedinga ukuthi aqala ahlengwe kulokuthi umuntu ewonakele njalo abesesidla isihlahla sokuphila aphile ingunaphakade kodwa enjani esebuhlungwini eyisono so uNkulunkulu ngothando lwakhe wamsusa umuntu ukuze amenzele indlela engcono yokuthi ahlenge. Okay. And ngicela ukuthi ngezelele lapho usho khona umfundisi uKhumalo ukuthi ukususwa kuka-Adam lo-Eve engadini kwakungasokulahlwa kwabo. Alright. uNkulunkulu nje umfundisi ethinta wahle wenza icebo lokuthi baze kuye benjalo bonile. Yikho sibona uNkulunkulu esihle ecanda inkonzo yemhlatshelo. So uAdam lo-Eva babesiza egedini le-Eden bazokhonza uNkulunkulu ngemhlatshelo. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu vele usukusele ekudatshulweni komhlaba wayevele lecebo lokuthi umuntu kahlale ekuye eduzane laye. Yeah. So siyakubona ukuthi isithembiso asinika bona ngemva kokona kuGenesis 3:15. Yeah. Wahle wathi kuza kuba lobutha phakathi kwenyoka lowesifazana. Right. Wasenika isithembiso sokuthi kuyabuya intanga yowesifazana icobodisa ikhanda lenyoka. So kwakuyisithembiso sendodana eyayiza kuza ime phakathi kukaNkulunkulu ongcwele lo muntu owile. So oAdam esiba labantwana Cain, Abel lo munye obuyayo abelenza babecabanga ukuthi kuyikugcwaliseka kwesithembiso uNkulunkulu asilethile. So baphila besesithenjisweni esinjalo. Yeah, balinda uGalatians 4:40 isikhathi sathi sesenele uJesu wazalwa. So sibona uNkulunkulu eseluka indlela yokuhlala elomuntu amdale ngokumthanda. Siyabonga kakhulu. Ukhona lokugcwalisa kulokho? Ngoba okunye ngikutholayo lapha nxa bekade ekhuluma kusifundo sethu ukubana labazali bahlala sebesenza lemhlatshelo yabo beseyifaka ngaphi? Egedini esangweni akithi. Ingqondo yabo ukuthi yena siza kubuyela kwelisango ngalo umntwana ozanjani oza kuzalwa. So bahlala bekhangela amakhosi amatsha azabubuyisela ngaphi? Lapho balahlekelwa khona ke sesiyangena ke kuGenesis chapter 10 verse 1 to 12. Kuyini esikufumana kula amavesi maqondana lokungena kwamadoda amatsha? Sikhangela nemicabango nalo kaAdam abantu abazababuyisela futhi ngaphi lapho balahlekelwe khona. Sesifundile sifunde verse 1 to 3 saku10 saku12 kodwa kunesikufumanayo kulama verse. uNkulunkulu mfundisi engufundayo mina ikuthi nxa umuntu wayesesukile ebungcweleni bukaNkulunkulu uNkulunkulu wafisa ukuthi ngabe wenza indlela yokuthi umuntu ngabe uyamazi uNkulunkulu ngoba ukuthi uNkulunkulu unjani umuntu esengwele esonweni kwangani kuyafiphala. So uNkulunkulu ehambweni lonke loluntu ulabantu afisa ukuthi ngaba bayamela batshengise umhlaba wonke olahlekayo ukuthi uNkulunkulu njani. Kodwa lapha kuGenesis 10 sihle sibone izizwe anti after uzamcolo la sesibona imuli kaNoah uNkulunkulu eyalalela uNkulunkulu yasigcinwa ukuthi yiyo ezaba isibonelo ke. Kodwa sibona futhi khona laphana itshefu ye-wickedness ivele ikhona. Yikho sibona kuphuma kibo sokuphuma eminye amadoda abuild ama-cities akha amadolobha amakhulu okwakuyikumelana lentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu edala umuntu wathi be fruitful and multiply, zalanani lande ligcwalise umhlaba liwubuse. Kodwa la madoda ngemva kazamcolo kuthiwa babecabanga ukuthi uNkulunkulu kalashuwa angaphinda asibhubhise. So manini sakheni lana siyitholisa kuGenesis 11 manini sakheni umphochongo siziprotect senze ibizo lethu kwaziwe ukuthi thina sibakhulu
silemicabango ekhaliphileyo. So sibona kuphuma uHam, uKush, Nimrod, nguye simbone sesenza amadolobho amakhulu, Babylon, Nineveh. Amadolobho ukuthi abantu abahlale bendawonye kumelana lecebo likaMlindi ukuthi abantu abagcwala emhlabeni. And umuntu nxa sebendawonye kumele baye belomuntu oyedwa obabusayo. Ngithe ngifunda ngeTower of Babel kuthiwe kulamanye ama-stories ezinye indawo ababegcina khona izithixo zabo besakha khonapho abamkhothamela uNkulunkulu ongumdali wezulu babe siyakhonza izithombe zabo. So sihle sibone vele iTower liyana iyindlela yokuhlamuka uNkulunkulu lokubeka eceleni izimiso zakhe. Yes. Siyawona njengoba besilalele sonke kungenxa yani ukhuluma ukuthi kwaba indlela yokuhlamuka. Isono sokuhlamuka lesi ukhaya siyangena ngezindledlana ezicatshileyo kasithuthi ibhadla egcekeni. Kodwa izindledlana ezicatshileyo thina ke esiphila lesikhathi singavikeleka kanjani kulokho okungathi imvelo yomuntu esingathi thina hayi sifanele imvelo yakhe umuntu uhlezelo laka lomuntu imvelo yakhe kanti kuyangena kancane kancane isono sokuhlamuka. Sesizwile ukuthi kancane kancane abantu bakaNoah laba babebona uzamcolo baba yesizwe okumele siphile ngokwentando kaNkulunkulu. Kanti nanku empilweni yabo yohambo lokuphila kwabo siselokho kungena itshefu kancane kancane. Thina ke kathesi singancediseka kanjani ubana sivikeleke kulento efana na esoneni sokuhlamuka? Mina ngunanzelelayo ukuthi kukho konke ukuhlamuka lokho. Angithi nxa sikhangela uqaliseni kaGenesis ngale ukona khona lokho uAdam loEva besona. Kwakulomuntu behind. Esafunda ngaye evikini elidluleyo inyoka uSathane. So sithola ukuthi nxa kuqhubeka nguye futhi othungamela ukuthi abantu laba baphikisane lana lentando kaNkulunkulu ukuthi hayi lina yakhana amadolobho libuthane libe endaweni eyodwa. Yena uNkulunkulu ethe bagcwalisa umhlaba kanjani bawunqoba. So ngokwenza njalo uSathane wayesenzela ukuthi khona ke abesesiba lendlela yokuba control abantu. Nxa sebendawonye sekungena ke zonke lezi zinto ezinjengokukhonza izithombe izinto ezitshiyeneyo eziphambana lana lentando kaNkulunkulu. So yiyo ingozi ebakhona ekutheni khona abantu bangenza lokhu uNkulunkulu angakukhulumanga. Lanxa kungakhanya sengani into enhle khona lokho kuhle kube imvukuzane eletha ukuthi khona abantu banjani kube i-downfall yakumbe abantu ba-compromise. So yiyo ingozi ebakhona khona lapho ukuthi singa-compromise lokhu uNkulunkulu abe kukhulumile. Akumelanga siyekethise. So yindlela engiyibona laphana eyenza ukuthi khona ke izizwe lezi zigcine ziphumile entandweni kaNkulunkulu ngoba kwaba le direct diverting in lokhu uNkulunkulu kanjani akukhulumileyo. So yikho engikuthola ke laphana mina. Okunye ngunanzelayo ukuthi into eyenza vele abantu begcine behlamuka ukuthi abayethembanga lokhu uNkulunkulu ayekukhulumile before. Ukulahlekelwa ukuthemba ilizwi likaNkulunkulu. So njengoba umama echilo uNkulunkulu emva kozamcolo leyana uyatsho ukuthi nizafaka umchilo wamakhosikazi ezomfanekiso ukuthi lokho angisoze ngiphinde ngikwenze. Kodwa bona bebuye bethi thina simthemba uNkulunkulu engaphinda esichaye. So kubuya ke irebellion yabo leyana ngoba abafuni ukuvuma ukuthi uNkulunkulu uthe lokho uza kwenza mbe lokho kakwenza. So lakithi ungananzelela irebellion eningi vele isukele kutheni asimethemba uNkulunkulu sicabanga ukuthi uNkulunkulu lokho akukhulumileyo maybe kasoza kwenze. So sesizenzele indlela zethu ezokuthi sithole lokho uNkulunkulu akade engasipha khona vele. Sesifuna ukusindiswa ngezethu indlela. Lokho kuyingozi. Actually vele khona phana yena lo amina uSathane ngokwenza lokho udala kumbe ucreator
ingqondo yokuthi umuntu angazisindisa so udala ingqondo yena leyo ngalo uNkulunkulu anti udadewethu ukhulumile lapha ukuthi kwahle kwavela imhlatshelo nxa wayesewonile uNkulunkulu wamenzela uAdamu wabulala imvu wabambathisa isikhumba konke lokhana indlela yokutshengisa ukuthi ukulunga aliselakho lina ukulunga liza kuthatha kimi but nxa sesifika ngapha kubo Nimrod labo Niniva uSathane wacreate ingqondo yena leyana ukuthi singazenzela okungasisindisa okungasinika intokozo thina so yiyo indlela yokwakhiwa kwamadolobho ukuthi abantu babe lempilo ele happiness bengela uNkulunkulu okay so impilo elula kodwa kungela uNkulunkulu phakathi yes nanzelela nanzelela lezizwe ezakhiwa nguNimrod yena vele igama lakhe lisitsho umhlamuki alright izizwe azenzayo lazo zifuze yena umhlamuki iBhabhiloni yiyo esisetshenziswa eBhayibhelini lonke ukuthi ibe umfanekiso walabo sebehlamukile iNiniva mawufunda ngayo icapital city yeAssyria lapho ubhidlizwa khona kubulawa abantu and everything enjalo so yena uspreada imvelo yakhe yokuhlamuka ebese senza indawo zokuthi abantu bengafika benze ukuhlamuka okunengi okay alright siyabonga siyananzelela abathandekayo ukuthi ngenxa yokwanda kobubi uNkulunkulu kasweli ukudinga abantu abamayo beveza isimilo sakhe ayinisi ndawonye ake sifundele kuSambulo uGenesis 12 verse 1 to 3 verses 1 uJehova wathi kuAbrahama suka elizweni lakini lebantwini bakini lasendlini kayihlo uye elizweni engizakutshengisa lona ngizakwenza ube yisizwe esikhulu njalo ngizakukubusisa ngizakwenza ibizo lakho libe likhulu njalo uzakuba yisibusiso phelele kuverse 1 hayi benthe verse lesithathu ngizababusisa labo abakubusisayo njalo lo okuqalekisayo ngizamqalekisa ngakho bonke abantu bomhlaba bazabusiswa ngawe siyabonga angithi sesibalile uGenesis chapter 10 masikhangela uGenesis chapter 10 sibe sikhangela uGenesis chapter 11 sivezelwa ukudabuka kwezizwe so sibale izizwe njani ezinengi ezehlukeneyo oqona lesihloko sesalamhlanje ngobuningi bazo lezi zizwe lemihlobo lendimi lani konke esihlangana lakho sibabone futhi sebechithiwe bahlakazeka emhlabeni wonke bawugcwala umhlaba wonke umbuzo engilawo uqala ukuthi kungenxa yani uNkulunkulu wabiza uAbraham sechithile izizwe kodwa kungenxa wabiza uAbraham wambiza emsusa futhi wamsusa endaweni enjani uAbraham wambizelani wamsusa endaweni enjani injongo kaNkulunkulu ngoAbraham yayini uNkulunkulu ungafunda ku Patriarchs and Prophets ichapter 18 the call of Abraham ithi uAbraham njoba umhlaba sivumelene ukuthi wawuvela usuhlamukile entandweni kaNkulunkulu so uAbraham la wabizwa endaweni enjalo eyokukhonzwa kwezithombe ekungayithobela intando kaNkulunkulu sibona uNkulunkulu embiza emsusa kwabakibo lenkolweni yokuhlamukela uNkulunkulu injongo kaNkulunkulu sike sathinta singenisa isifundo ukuthi uNkulunkulu ufuna isimilo sakhe saziwe umuntu through and through akula lapho okumele uNkulunkulu lokulunga kwakhe kungaziwa so uNkulunkulu ubiza uAbraham umbizela ukuthi amenze uthe ngizakwenza ube yisizwe esikhethekile ende ngawe izizwe zonke ziyakubusiseka so uNkulunkulu injongo yokubiza uAbraham ukuthi ambeke eceleni ngomhlaba ohlamukileyo abe isibonelo sokuthi uNkulunkulu unjani so yinjongo kaNkulunkulu ende kuAbraham yikho okwakuyaphuma khona ukugcwaliseka kwesithembiso uNkulunkulu ayesikhulume kubo Adam ukuthi kuzabuya intanga so uAbraham ekhalweni kwakumele ukuthi kulineage kuline yakhe kuyephuma uJesu onguyosindisa umhlaba wonke ngempilo yakhe
So uNkulunkulu ubekile iBhayibheli lonke lisivezela uNkulunkulu edinga ukuthi isimilo sakhe singalahleki ukuze umuntu appreciate uNkulunkulu amamukele abesekhetha ukubuyela kuNkulunkulu. Siyabonga ke. Nxa ngilalela lapha ngifunda ukuthi akula sikhathi sempilo yoluntu uNkulunkulu angafuna ukuthi abantu bazi ngesimilo sakhe. Bamazi uNkulunkulu onjani. Uqala ngoAbel. Yena esitho sakhe. Kuyabuya uNoah yena esitho sakhe. Nxa sesifika lapho usho uMrs Mhlanga yokuthi nxa sosiza lapha awusakhala ukuphila uAbraham yedwa. Sokhala lenzalo kabani? kaAbraham. Sokusiba yisizwe uNkulunkulu afuna bona sinjani siveze isimilo sakhe emhlabeni. Kuyini okwakumele kuqhakatheke ngenzalo kaAbraham kulezinye izizwe na? Asifundeni uDeuteronomy 4 verse 6. Verse 6. Lizigcine ngonanzelelo ngoba lokhu kuzaveza obala ukuhlakanipha lokuzwisisa kwenu ezizweni ezizakuzwa ngalezi zimiso, njalo zitsho zithi ngeqiniso lesi sizwe esilodumo yisizwe sabantu abahlakaniphileyo njalo abazwisisayo. Nxa silalela ivesi lombuzo engibuzileyo uyini esiphuma lakho? Esukuthola lapha yikuthi uNkulunkulu ukhuluma ke lo Israel lapha ukuthi lezi zimiso bazigcine njalo bazenze. So ngibona impilo eveza uNkulunkulu. So yikho kwakuqhakathekile kunzalo kabani kaAbrahama ukuthi batshengise ezizweni lokhu uNkulunkulu afisa ukuthi babe yikho khona. So kwakungamelanga bazazi nje kuphela kodwa ke kwakumele banjani batshengise lifestyle. So yikho ngikuthola ke laphana ukuthi khona kufanele impilo yabo itshengise lokho umlimi akukhangelele ukuthi abantu banjani babe yikho khona ezizweni. So yikho okwakumele ukuthi abantwana bakaAbraham baphile beyikho khona ukwenzela ukuthi kube lula ngoba ukwazi ulutho kodwa ungaluphili kuba nzima ukuthi umuntu akufunde khona lo. Kodwa into ungabayazi ubusuyiphila uyitshengisa ngcono kulo onjani okukhangeleyo. Nanze ukuthi ngani kule nkinga vele yabantu abakwazi izinto kodwa bengaziphili. Yikho uNkulunkulu so kulengozi ukuthi ube lolwazi eBhayibheli lonke kodwa ungaphili eqedisa. Exactly. So uNkulunkulu la already sebanikile ulwazi oluningi ngendlela yokuthi kumele baphile njani. Kodwa uhle batshe ukuthi ukuze libe ngabantu isizwe esihlakaniphileyo, isizwe esizwisisayo, lokho kubuya ngokuthi lizwisisa itheory liphinde liphile lokho likwaziyo. Abantu mabe ngabona lisenza kokubili lokho yikho abazathi khona lesi sizwe esihlakaniphileyo esizwisisayo. Kodwa thina ngibona ngani sesazitshela ukuthi ukuhlakanipha ikwazi kuphela not ukwazi lokwenza. So uNkulunkulu no kumele lokho likwaziyo likuphile ukuze laba abaphandle bengabona ukwenza kwenu bezwisise la lokho likwaziyo ngokwenza kwenu then sebebona mina sebekhetha mina. Siyabonga ukhuluma ukuthi even ekupheleni kwesikhathi mfundisi njengoba sikhuluma ukuthi in every generation kusizukulwane sonke uNkulunkulu udinga ukuthi amelwe kube lequla labantu elizakuma liveza ukuthi uNkulunkulu uyini. Ekupheleni kwesikhathi uNkulunkulu ubiza ibandla elensali. Insali kuthi ukuthi lokho kusaleleyo kulokho kade okukhulu obekukhona. Yes. So uNkulunkulu ebandleni leli ubekhangelela ukuthi yena laba bantu batshengisa umhlaba ukuthi uNkulunkulu ngubani. Yikho esithi kuSambulo chapter 12 ivesi 17 uSathane wathukuthelela laba bantu leli bandla elinjani eligcina intando kaNkulunkulu umthetho kaNkulunkulu futhi lobo ufakazi bukaJesu. Sivumelene siqalisa ukuthi indaba yabo Nimrod yayivelisa istep towards ukulwisana lentando kaNkulunkulu. So uNkulunkulu umaintaina ukuthi isikhathi sonke abe labameli emhlabeni.
bese ngicabanga ukuthi njengokuthi into enguJack ukuthi njengebandla uNkulunkulu uyacaca ukuthi unjani ngitsho abasemhlabeni kumbe abasemnyameni bayambona yini uNkulunkulu eveziwe ngempilo yethu esibiziweyo emnyameni ukuze sizoveza ukukhanya kukaNkulunkulu ngoba ungafunda uSambulo chapter 1 verse 3 uthi obusisiweyo ngowezwayo amazwi awagcina abese wayenza awazwe awagcina meaning bekumele ukuthi nxa uNkulunkulu ukukhanya konke asiphe khona yikho bekumele ukuthi sikuphile sikureflect emhlabeni yikho sithi lina likukhanya kwezwe idolobho elifakwe lapha ukuthi abantu nxa bedinga bedidekile ukuthi ingaphi indlela bayibone ebandleni likaNkulunkulu elibizwe esikhathini sokuphela so kungumbuzo le challenge ukuthi thina sibiziweyo from darkness into his marvelous light siyaveza siyakhanyisa yini lapho esikhona uNkulunkulu uyavezeka uyabonakala yini ukuthi uyini siyabonga kakhulu ukuzwa lokho ukuthi uNkulunkulu bathandekayo singazi iBhayibheli from Genesis to Sambulo kuphela ukukhabana khona konke sikufundileyo senjani sekuphile uvele emehlweni abantu siyananzela kathesi ukuthi sigcina lapha sibona uNkulunkulu esebumba isizwe esikhulu okumele simmele anti kunjani lesi sizwe esikhulu kumele simmele kumele simveze uNkulunkulu kuzizwe zonke ezinjani ezahlukeneyo anti kunjalo kodwa nxa sifunda uFirst Samuel ngo8 verse nga18 uletha oluhlupho solungena kulesi sizwe esikhulu okumele sithungamele ngoNkulunkulu ngoba lesi sizwe bathandeka sizananzela ukuthi sasimele sibe ngaphansi kobukhosi bukabani bukaNkulunkulu sifundane kuFirst Samuel 8 verse nga18 ithi nxa lolo suku selufikile lizakhalela ukukhululwa enkosini eliyikhethileyo kodwa uJehova kayi kuliphendula ngalolo suku maybe umbuzo engawubuza ukuthi nxa sokukhulunywa kanje kwasekutheni ngoIsrayeli uSamuel esekhuluma labo ngala amazwi ukuthi inkosi elizayikhetha izaba njani izathwalisa nzima kwasekutheni lapha isizwe sakwa-Israyeli sibona ezinye izizwe ezibaqaqeleyo zilamakhosi abo bona bethi lathi sesifisa ukufanana labo sicela lathi ukuthi sibe lenkosi esiyibonayo esithungamelayo ukuze sifane labanye yisamara enkulu leyo then sokufika isikhathi leso uNkulunkulu esithi hayi inkosi lizayikhetha kodwa nxa selinanzelele ukuthi isinqumo senu lesi singalunganga akasoze arivese isinqumo senu okay mina lokhu kubiswa nguJack lale ivese esiyifundileyo ingenza ngesabe ngendlela uNkulunkulu arespecta ngayo ukukhetha kwabantu even ekucineni sibili abantu abazalahlwa uNkulunkulu uzakwamukela ukukhetha kwabo so kathesi uIsrael lapha nxa esehleze eKenani ethunganyelwa nguNkulunkulu efaka abahluleli abarulers uIsrael abesebona ezinye izizwe zilenkosi emhlabeni abazibonayo abesesithi hayi lathi sesifuna inkosi esikhangele kanti vele babengela inkosi yazi babelayo inkosi uJack ke wathinta indaba yokuthi singayekela ukuzwisisa lokho esiyikho khona yikho kwenza sikhangele okungale sikubone ngani ukungcono abakhuluma isikhiwa bathi grass is always greener on the other side of the fence ungapha ukuthi usuthi sekuzwisise vele oyikho khona mina mbona ingozi vele kuIsrael ukuthi ehluleki asusamehla akhe kuNkulunkulu ungavela ususamehlo kuNkulunkulu usathane uweletha umhlaba ungani uyakhanga ayibona indlela uEva ngayo ukuthi wasusa amehlo kuNkulunkulu asesiya esihlahleni ukuthweka ngasidli kuthiwa emehlweni sahle sabonakala sisihle simnandi sifanele ukudliwa so usathane kuyindlela yakhe ukusebenza loluntu oluwile ukuthi upresent umhlaba
ungani ngobuhlobo mangalisayo kakhulu yikho la kuJesu kuthiwa wamkhweza phezulu wathi khange wawubona ubuhle bawo. So even uIsrael ngesikhathi lesiyane thungelwa uNkulunkulu uSathane wamenza kuthiwa wahawukela idisplay yamakhosi Motorgate ukuthi hayi inkosi lezi nxa ipride ekhona lendlela babebusa ngayo wasesithi hayi lathi lokho yikho esikufunayo ngokususa amehlo kaNkulunkulu. So mbona ingozi khona lapho mfundisi ukuthi singavele lathi sisusa amehlo ethu kuNkulunkulu sizafuna lokho uNkulunkulu angasimiselanga khona. Lapha njalo sithi ukuthi sibona ingozi emangalisayo kusukela endulo kuze kube lamuhla siyaneza ukuthi imibuso yoluntu ilento eyodwa oyithola iphila kuyo limbuso. Ingozi bani esithola lapha izono ezibusa izoni ezibusa ezinye izoni kambe konakele ngaphi nxa sikhangela le ndaba yemibuso ebuswa ngabantu ngamakhosi omhlaba. Ngicela uqala lapha mfundisi. Qala khona lapho yes. Umama ukhulume ngestatement lesesikhiwe sithi grass is greener on the other side. Right. And kwesinye isikhathi awasinanzela ukuthi utshani lobo buyi-green ngoba mhlawumbe ilobeyana obuyi-carpet obungathelelwayo. So wena uzahawukela kodwa kungela ama-nutrients kutshwala kusensithi kutshwala utshani lobeyana hey utshani lobeyana. So ngeke kutheni sometimes we need to kumele sikhangelisise sikuhawukelayo singakakugijimisi ngoba kuhle at face value njengoba mama echilo. Kodwa mawusukhangelisisa ngemuva kwakho uzabona into leyi ibiyinhle ukuthi ngisondeze eduze kodwa kahle kahle bengingayidingi kumbe lokho engihawukelayo bengilakho already uNkulunkulu bemphile kodwa angisasuthisekanga ngalokho uNkulunkulu angiphe khona sengibone ngani okukamakhelwane kungcono. So kumele sifunde njengaku Psalm 23 kule part lapha echo khona uthi inkomicho yami iyaphuphuma. Umlobi lapha ukhangele yakhe inkomicho akakhangelanga kamakhelwane wakhe akacompare ubona ukuthi lapha yena hlezi khona inkomicho yakhe uNkulunkulu uyayiphuphumisa. So lathi kumele siyenze njengayo ukuthi ngikhangele lokho uNkulunkulu angiphe khona ngisuthiseke ngakho ingabe lokho engicompare ukuthi why lo yana omunye phewa lokho why lapha na kunje kodwa mina ngibona ukuthi uNkulunkulu lokho angiphe khona kungenele angidingi ukudlula khona kumele sisuthiseke ngakho selakho. uJack into indaba le yaChiV intanga kaJack njengabantu abatsha. Alright. I-peer pressure kulezinye izinto mfundisi esingena kizo ngenxa yokuthi sihawukela abangani bethu ukuthi kuyini abalakho. Abanye banothile babambe ezinye izinto ngoba behawukela izinto abazibonayo bengabonanga ukuthi ngangale kulana. So isifundo lesi nxa sisi-apply kithi siyasilethela ukuthi uNkulunkulu desires us good. Ngamzosithi ngena la indlela le yiyo eqondileyo ende konke kusanele. So kasivumeni ukuthi uNkulunkulu ulokuhle okupheleleyo ngathi susamehlo kuJesu sithalaze konke usathana ngakulethe emehlweni. Asikhangeleni indlela yebo. Hayi it's okay. Miye bemfuna ukungezelela ukuthi uhlupho yikukhohlwa. Yes. Yikukhohlwa ukuthi uNkulunkulu uvele ungubani. Lokuthi ukuthethe ngaphi. Uzuzofika khona apha ubona lokhana sekungcono ngoba uIsrael lapha wakhohlwa ngoba kulesi sigaba I'm sure kwasukumele babe kwazi ukuthi uNkulunkulu wathungamela njani okhokho babo. EnguNkulunkulu kungele enye inkosi. So but bakhohlwa indlela uNkulunkulu abalida ngayo bezofika ngesikhathi sikabani sika Samuel khona lapha. So lathi singakhohlwa lokhu uNkulunkulu asenzele khona kuzaba lula ukuthi nxa sesiphambili bese sicabanga ukuthi uNkulunkulu asenzela ngalutho. So yilo okwakulohlupho lolu. So okunye ke okwakusenza uNkulunkulu into le ingamthabisi ukuthi abantu babeza compromise standard sikabani sikaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyawazi abantu ubuzila umbuzo lapha ukuthi ezinye izoni zithungamele ezinye izoni. Umuntu uyabeza lethi weakness yakhe ayehlisa standard sikaNkulunkulu athi ayasenzeni lokhu aphambuke entandweni kaNkulunkulu and then abantu bonke bese besenza njani bese bemlandela. Kanti ke nxa kunguNkulunkulu leader istandard siyahlala siyistandard sona lesiya kasehli. So yikho okwakuluhlupho ke lapho. Kulapho uqasa khona umbuzo wami olandelayo. Uthi indlela uJehova aphatha ngayo isizwe sikaIsrayeli kuletha kukhanya bani ngebandla leTestament elitsha.
Anisesibona uNkulunkulu lanxa basebekhethe uNkulunkulu umbuso wabo kuletha ngozi kukhanya bani kithi ukuthi laba abantu abazikhethela bona baletha sihluku bani kuIsrael wayizolo. Thina uTestament elitsha sifundani ngakho khonokho? Okay. Nxa siyeluka isuka lapho mfundisi. Amakhosi kusukusela khonapho vele besithi bafuna inkosi. Kwahle kwangena amakhosi amisa imbuso ngegazi. Ubani wabulala ubani, wangena embusweni ubani. Even ukungaziphathi David sibona chitha igazi, thatha uBathsheba kubulawa. So uNkulunkulu wayebatshelile ukuthi kunjalo. Mina ngithanda istatement uNkulunkulu asinike uSamuel. Nxa besala lokhu besithi bafuna inkosi kabali wena bala mina Samuel. So yikho esikuthola even ku New Testament ukuthi khangelanini amakhosi abantu, imibuso yabantu. Imibuso yabantu vele mfundisi characterized imiswe ngochuku la ngokunyathezela abanye la ngakho konke kodwa lokufuna kuba mkhulu ukuthi mina yabe ngingale konke kungihambela. But uJesu lapha ku New Testament ubuya asilethele kahle ukuthi ubukhulu embusweni kuyikuthi umuntu ehle abe nguye inceko. So yikho yena uJesu enguNkulunkulu edala umhlaba lezulu wehla wathatha indawo yomuntu wamfela waba yinceko. Even kugeziswa ninya uthi ababekhangela uyabona indaba yokufuna kuba mkhulu lokungazi ukuthi indawo yakho yipi. Babekhangela abantu amina ngeke ngiguqe ngigeza uPetro. Kodwa uJesu indlela yakhe yokubusa yikwehla. Yikho uNkulunkulu ayikho khona. Kodwa indlela yokubusa kwabantu bemhlabeni yikunyathezela abanye ngesiya phezulu. Ukhwele ngawo. Yes. Okay. Now ubengasifundela uMatthew 20 verse 25 sawu 28 kodwa usechilo okunye kwangikhona. Ngifuna ubona sekhangele ingozi. Kanti thina vele iTestament ibandla leTestament elitsha belingcono ngani ngaphi njalo kulabo beTestament elidala abazifunela inkosi yabo lona ibandla liba kule ndawo lapha ngani lingcono khona yini? Sinanzelela ukuthi nxa sikhangela ku Old Testament lapho uIsrael lo sibona ukuthi injongo kaNkulunkulu ngoIsrael ifika lapho eyehluleka khona ukuthi bafeze umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi bazifunela ini amanye amakhosi kwaze kwafika esigabeni sokuthi uNkulunkulu avume ukuthi bathunjwe iBhabhiloni bake bebe yizigqili ngayo ngenxa ukuthi basebesukile kubani kuNkulunkulu. Nxa silokho esikhangela imbali ihistory bandla leNew Testament kusiza nga sinanzelela ukuthi ibandla lingcwele lilothumo bese livumela ukungena kobuthungameli bomhlaba kwenza ukuthi ibandla libe buthakathaka libuyele futhi kuTestament elidala. So siyakubona ke nxa sikhangela during isikhathi zabo Constantine nxa basebengena ebandleni ngegama lokuthi bafisa ukuthi labo banjani babe ngamaKristu kodwa bengaphendukanga ukupheleleyo baletha indonsela ke yona leyana iyobuzwe ubuzwe bangena phakathi ngaphi ebandleni kwaqala ke ukwenziwa izinto eziphambana lani leBhayibheli ngenxa yokuvumela ababusi bomhlaba bengena nga phakathi kwebandla. Ngiyakuzwa lapho ukuthi yena bavumela uConstantine laba bangenisa amasiko abo ebandleni kwagcina kusehlisa yini ukholo. Kanti kwesethu isikhathi kulamasiko bani esingawakhangela kwesethu isikhathi ebantwini abaphila phakathi kwethu ongaxegisa ukholo lwethu ngokuvumela kumbe ngokulokhoza ngokucompromise kuyini esikubonayo kwesethu isikhathi okuyingozi kwelethu ibandla ngoba okwenzakale izolo kule kuyisixwayiso kithi esiphila namhlanje kuyini esikubonayo? I-culture mana nginiki isibonelo sendaba yabafileyo. Kwethu i-culture esindebeleni angithi umuntu
besikholwa kungafika ukukhanya bekulisiko ukuthi umuntu uye kahambe lempahla yakhe for example mina ngamangala vele mfundisi ngikhula emathuneni emangcwabeni ubone phezulu kubulawela imgani lezimbiza kungani kuyindlela yokuthi umuntu osesukile uya kwenye indawo kahambe lempahla zakhe kodwa zize ziguge zikhona lapho even bekusenziwa inkulumo kubhala izincwadi ukuthi ozani limvalelise abafuna ukukhuluma laye okokugcina uyayibona indaba so ngezinye izinto ezikhona enkolweni yethu ngabafileyo ezinye futhi ezangena lalokho yanede kuthintwa ngumfundisi ukuthi kungena iChristianity yathi ingena kuphalasi kuphela kwahle kwadaleka ingxabangxoza emangalisayo ngoba kwahle kwangena kwahlanganiswa lokho kokubili ukukhonzwa kwezithombe abafileyo kunjani kwahle kwangena so kwenza even lathi iculture yethu iphosa kwesinye isikhathi ixabane lokukholwa kwelizwi likaNkulunkulu so kungasinyikinya kakhulu yikho ubona kwesinye isikhathi mfundisi Khumalo nxa kule sidumbu endlini kule mkhuba efana lokuthi akulalwa kumele kukhanyiswe ngamakhandlela uyabona izinto zonke leziya kulokho kungena kancane kancane ukuthi usathana buyisela imfundiso yakhe ayingenisa lesiyana isikhathi sokuthi abafileyo bakhona bayaphila baya kulolutho abalwazi so nyakubona ukuthi kwezinye isikhathi inkolo esilazo njengabantu abamnyama ziyala ukuthi zilahleke sibe sesima lelizwi likaNkulunkulu. Okay, kanti vele yona injongo kaNkulunkulu yiphi? Amavesi la ezathi siwafunde ngokuphangisa aveza yiphi injongo kaNkulunkulu? Asizwafunda wonke kodwa ke anganalo ukuhambelana thize. Amanani ngu14 verse ka17. Lo Isaya ngu42 verse ka6, lo Psalm 18 verse 1 lo ka2. Kuyini sikufumana kwala amavesi? Wathinta nje ngokuphangisa masinyane. Amanani 14 right? Yeah, verse 17. Verses 17 ithi yona amandla kaJehova kabonakaliswe khathesi njengokutsho kwakho ukuthi uJehova uyaphuza ukuthukuthela ugcwele ngothando njalo uyathethelela isono lokuhlamuka kodwa ngayi kubayekela abalecala abengajeziswanga ujezisa abantwana ngenxa yezono zaboyise kuze kube kusizukulwane sesithathu lesesine. All right, sihle seqe siye ku Isaiah 42 verse 6. Isaiah verse 6. Mina uJehova ngikubizile ngokulunga, ngizabamba isandla sakho, ngizakulondoloza ngikwenze ube yisivumelwano sabantu lokukhanya kwabezizwe. Ngibalela ke uPsalm 18 verse 1 to 4. Verses 1. Emva kwalokho ngabona enye ingilosi isehla ivela ezulwini. Yayilamandla amakhulu njalo umhlaba wakhanyiswa ukukhazimula kwayo. Yamemeza ngelizwi elikhulu yathi, Idilikile idilikile iBhabhiloni enkulu, isibe likhaya lamadimoni, lomango wabomoya ababi, lomango wezinyoni zonke ezingcolileyo lezenyanyekayo, ngoba izizwe zonke zinathe iwayini elihlanyisayo lobufebe bayo. Amakhosi omhlaba afeba layo, labathengisi basemhlabeni banothiswa inotho yayo edlulisileyo. Ngabuya ngezwa elinye ilizwi livela ezulwini lisithi, Bantu bami, phumani kuyo, ukuze lingahlanganyeli ezonweni zayo, ukuze lingehlelwa izifo zayo. Siyabonga kulama verse ngibuyela kancane emuva. Sifunda ukuthi yipi injongo kaNkulunkulu ngokumisa uIsrael phakathi kwezizwe zomhlaba. Kambe kwakuyikulahla yini umhlaba kumbe kwakukusiswa umhlaba? Bese futhi yipi injongo kaNkulunkulu ngathi namhlanje lo mhlaba wonakeleyo kulama verse. Asixoxeni indaba sisengena kuvesi okucina sibizelwa ubana bakhiphe abaphume eBhabhiloni. Yipi injongo kaNkulunkulu? Oqala nanze ukuthi
esizweni sako-Israel uNkulunkulu injongo yakho kwakuyikuthi ngokuphila kwabo abantu bonke badonseleke kuye ngokuphila kwesizwe sako-Israel. Kodwa sesingena ngapha ku-New Testament uNkulunkulu sesithi hambani kibo. Uqala besithi bazabuya kini. Khathesi sesithi hayi lina sukani la libalande abantu libabonise indlela engcono ukuze bakhethe mina. So yiumehluko nje esibona kodwa into efananayo kizo zombili ukuthi uNkulunkulu wayengafisa ukubalahla, wayefisa ukuthi abalethe kuye. Baphila ngaleyo ndlela kwakuzakwenzakalani ngezizwe lezi ezinye eziningi? Ngabe baphila ngendlela leyo labana bonke babazasindiseka ngokubona ukuthi uNkulunkulu ufisa bephile njani impilo engcono kulaleya kade beyiphila. So babengasindiseka ngcono ngokuthi bebone nje ukuthi hayi so uNkulunkulu ufisa siphile kanje. Libuzo omunye umbuzo ungezeka kulokho Jack akutshoyo ukuthi uNkulunkulu bejonga ukulahla umhlaba kumbe ukusindisa. Ukulahlwa mfundisi ungafunda uJohn chapter 3 verse 19 uthi kuyilokho ukuthi ukukhanya kuzile abantu bakhetha umnyama. So isinika ku context yokuthi uIsrael wehluleka ukuthi aveze ukuthi uNkulunkulu njani. And sibona uJesu esiza njenge true representative ezoveza ukuthi uNkulunkulu engufuna yilokho. Yes. So uJesu kusukusela kumenja esiye siphambanweni waye demonstrator ubuNkulunkulu ukuthi bunjani. Kodwa okubuhlungu ukuthi abantu uNkulunkulu ejonga ukubasindisa hathi ukubalahla. Bona bakhetha umnyama. Imbhalo usosithi lokho yikho kulahla. So sithola uJesu esinika ifullest revelation yokuthi uNkulunkulu unjani ende kufanele ukuthi abantu bamamukele uNkulunkulu ngalokho kuveziweyo. Siyabonga. Kulokunye sokuthola lapha ikakhulu amavesi amathathu. Ngoba bili kube kuthathu kube kuhlanu esukuthola ngoNkulunkulu ku Numbers 14 verse 17 la ku42 Isaiah la kuSambulo esebizela abantu bana abaphume kule eBhabhiloni. Mina ngikuthola luthando lukaNkulunkulu lapha oluvezwayo ukuthi uNkulunkulu ekucineni kwesikhathi ngengilosi lesiyibona kuSambulo 18 uzabiza abantu abaseBhabhiloni ngoba ingilosi lethi yamemeza ngelizwe elikhulu ukuthi umani ngoba sifundile ngaliBhabhiloni ngapha ukuthi liphambana lalokho uNkulunkulu anjani akufakile ekumisile isystem yonke yeBhabhiloni yokukhonza kwezithombe yokuzama ukuzisindisa ngezenzo kungalani lobani loNkulunkulu. So yona le system ngensukwini zokucina uNkulunkulu abantu akabanjani kabaphume ngoba ingilosi le ilizwi le lifika kuzindimi zonke kumihlobo yonke abantu bonke. So uNkulunkulu kakhethi umuntu ke la. So sibona uNkulunkulu ethinta wonke umuntu ukuthi phuma eBhabhiloni. So khona lokho kuyaveza uthando lokaNkulunkulu ukuthi engakezi ukuletha ijustice ijudgment yakhe. Abiza abantu ukuthi banjani baphume. So sokuzaba semuntwini ukuthi uyezwa ukubiza lokuncenga kwaNkulunkulu. So umlando esilawo thina njengamaKristu yikubana sithathe ke lolu daba sinjani siluhambise ebantwini njobana ekhulumile umfowethu la. Sihambise uJesu ngaphi ebantwini singalindi ukuthi khona hayi abantu mbe bazabuya kithi. Thina yethu somele sihambise leli lizwi ngezenzo la ngokukhuluma. Okunye ukwengezelela uthando lukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusikhipha lapha angasingenisanga khona. Lapha thina sikhethe ukuthi siye khona. Kodwa yena ngokusithanda kangaka uyasilandelela still uthi hayi ukhethile ukuthi eBhabhiloni fine but mina mfuna ufele eBhabhiloni ngiza kulandela ngize ngizokukhipha. In as much as ngingakhetha ukusala khona kodwa uthando lwakhe lusala lukhanya kakhulu ekutheni usukile lapha khona wabuya lapha ekulahlekeni kwami wazozama ukuthi engikhiphe. Ngokunjalo ufisa sibe lengqondo efananayo ukuthi lathi abantu laba abalahlekileyo esibabonayo singabavumeli befele lapha bakhona kodwa ngothando sesilubonile asithathe uthando lolu sihambe lalo siyoluveza ebantwini laba abalahlekileyo bebona ukuthi kulendlela engcono. Siyabonga. Ngizakutsho amazwi amabili amathathu sonke sibe sesitsho kuwo lama verse esifunda kuwo okunye sekufumanayo
ubana amisa uIsrayeli abe ngumeli wakhe ezizweni zonke ezonakeleyo yokuthi isimo sikaNkulunkulu sivele sobala abantu basibone. Okwesibili, inkazimulo kaNkulunkulu ibonakala emhlabeni wonke. uJehova aze njengoNkulunkulu othethelelayo izono futhi obuyisela abantu abalahlekileyo njengo-Adamu. Aveze isimilo sakhe ebantwini, abesetshenziswa injongo yakhe yonke ekudingeni ubana sibe lobudlelwano obuqinile bani laye uNkulunkulu. Asike sizwe ukuthi ulawapha amagama amabili amathathu ongawatsho ukusikhulekela ke mntana. Mina lakho kithi balaleli lababukeli ukuthi uNkulunkulu uyabekezela. Ubizo lukaNkulunkulu lolu lukhona kuSambulo 14. iBhabhiloni liwile selidakisa izizwe zonke ngewayini. Iwayini sifundile. Indaba yeBhabhiloni ivela lapho esiqalise khona isifundo. Yonke imfundiso emelana lemfundiso yelizwi likaNkulunkulu yiwayini leBhabhiloni. uNkulunkulu akufisayo ke ukuthi ekupheleni kwesikhathi wonke umuntu kazwe ubizo, asiphumeni kuzo zonke imfundiso ezimelana lelizwi likaNkulunkulu. Samukele ilizwi kuphela. So kusitsho ukuthi kuyasichallenge ukuthi umuntu lo muntu kazuza ithuba lokuyazi intando kaMlimo abeseyilandela ukuze angazitholakali efanele ukunatha ulinkezo likaNkulunkulu, ngoba bonke abangakwenzanga ukulalela uNkulunkulu bazalahlwe kugcineni. Siyabonga amafitshane kakhulu. Engakutsho ukuthi ukukhanya sikuphiweyo masingancitshani lakho. Asihambise ukukhanya emhlabeni wonke ukuze wonke umuntu athole ukukhetha. Amen. Hayi, siyabonga abalaleli ababukeli. Singakakhuleke engakutsho lami ukuthi asimeni kulokho uNkulunkulu akuvesileyo. Ngoba singaphuma kikho sicompromise kuyasithungamela ukubana sizithole sesiphakathi kweBhabhiloni eliyile lixabana lobani loNkulunkulu. Siyabonga. Asikhulekeni. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga Nkosi ithuba lokufunda ilizwi lakho. Sithanda ukuzinikela, sithanda njalo ukunxusa umoya wakho engcwele ukubana ilizwi lakho esilifundileyo kalithole indawo ezinhlizweni zethu, siphile ngalo leli lizwi njalo silivezele abanye abangabe besadinga nkoselungileyo ukuzwisisa okunengi ngoJesu. Siphathise ke Nkosi njengabantu abakho, sikhulekela umlaleli nombukeli sengani lesi sifundo singathola njalo indawo empilweni yakhe ukuze nxa konke sokwenzakele kwaphelela simazi uJesu ekupheleni kwesikhathi nxa yakubonakala esiza. Sikhulekela ukubana sonke simhlangabeze singenakwesaba siyehlala laye kunaphakade yonke. Lokho sikukhuleka sithemba ukubana uzasenzela khona ngaye uJesu wasifela siyakhuleka. Amen. Amen. Amen.